Uso coba tebo mahut relationship dume ma po nasi. Alam ke juno dak sita me jitanang ko. Jitan te pelu tang te kacini ne abang pitum kacini ne ong po. Kacini abang pitum bang ne ong chot lo. Sita me kacini ne abang pi bang putum han sipi ne lamar jan ke kaselam pilo. Uso coba tebo mahut relationship dume ma po nasi. Arjuno dak tahai sita me jitan dam nang ko po la jitan dam lo pelu tang te. Kumane bang pitum non la puson kisung ahodason kumane bang putum la puson kisung hodason la bang sola marjan lang long polo polo tang te mate lang long lo polo tang te masap sovet sta me akrab long jalang lito akrab long lo polo tang te ko alo ne ke meji kalima kalang don marli tum nasi pini je thanda lo na che thanam de prang kardon kada ko ni lila marjan kilang ver bang pu bang pitum to an phan sta me nali tum jan sen channel lo ki mila polo tang te subscribe tha la pen labang sola marjan nangli tumun an ki share tha share ik lop lo tangte tapuson kisung abang phia tum long kisung abang phu tum long le dam ji matha tum lang long lop lo tangte akirap long ji nasnan ba pang cheng dam lo na so chuba the bom hot relationship do long na mate do me ma po labang ke a condition amate a situation abang phitin atum si kaprek nasi chini dam nang ji abang phia bang normal thang the ha first month pen first trimester pen ha kijut anta thang problem ta ve normal thang ta ve sonography mate ultrasound ponoi kaprek test blood test ponoi urine test ponoi kaprek test long sta me sab ta thang the thang ai su ta ve thang problem ta ve plo tang te la thang ba ke dome relationship dome athe halada kong era phan thang ta ki sung le dam de halada sperm le dam rok na phleng dam set na pol hai ta ma thanang ne athe halada ke kong era phan ke si akabar dolang halada so hem dolang ajat dolang halada la pule open like do kali pot thang the ngase sitame abang phia bang chupa the thang ko adeng si sitame kaprek ai sudo like PCOD PCOS infertility mate eka a problem mate cyst hala ovarian cyst la hai ki do la pen sugar diabetes la hai a patient lapina lapen hala non also ki do hosita me report along sita me abnormal mate kopine a condition do kopine issue do ko katom pulo tangte chepa pholong le lapen la low lying placenta a patient atum la oso chepa the bomula sonography mate ultrasound along nai klang low lying placenta pulatum stami chepa pholong le mate relationship do long le la relationship ke do don pentak kana hok the pick an nasi do de det ke me jong si problem do pulo tangte lapen kopen ne jok senalitum problem do asap akisung do pulo te hospital bang dam vek nang ji doctor consult vek nang ji doctor hello ilitum phan ke arna madun ke doctor hello ilitum phan nang pa meji nang pa me ta doctor ade deng se do lola sidam nang ji lapen nalitum komani bang phi mane bang phuke han nili phanang matha thai popie posse la pusona la marjan than pon ber lo kai ki tapo nili ki than pon bera theke ilidum jase met pet ke rong atok anu ki do ikhi ave dada ve tum penang an atum ki la pusona ki sung do than bang ta ve awareness ta pi bang ave po ki sung ta pache chak nang re tangka ave khia dada ve po hospital ta dam de hospital tam lo ti tangka nang u jibon pu kama tha pe na jok po dam de det po hem pache chak re po mo apia su phanta un elo population ta dokok titi lasi matha nang ne ikhia ve edara ve pustami usuchu pa thebam pregnant na hotke ake joise ke long ke on hospital la long biji ke chi pidu na lo chi ponlo pulo tangte ake joise la da treatment long ji lasi masap so vet akisung masap so vet akisule do pusta usuchu pa thebam hotke hospital tam pregnant ji doctor consult pregnant ji kali polo tangte mo pi asosita me sung krung ji lasi kopi ma assign mate a symbol ka chi theklo nali tum tong se kon mate just met pet hospital tam nang ji la pen hem ka cheri abang kinang sat oso chuba the holo polo tangte do vet thak vet klem vet dam vet cardiac asai system klem nang ne incubate asai system klem nang ne arjab ret asai system klem nang ne ingni ret asai system klem nang ne kangko basai ta klem ta mi list ta me apor kijum ajum hek nang ji karjab asai system klem ta mi sta apor pajum hek nang ji kangni sitami ingni ra nang ne bebe nang ji bebe sitami isi a time limit chibi nang ji lapen ke cho ponoi kalili kalang lang cho nang ne
kicu stami healthy food ake me ahorm si junang ji kijun stami langa bang kijun pik nang ji first trimester pen third trimester lang bang jun pik nang ji lata jun un plote langkar om poi la son si jun nang ji kali plotang te normal lang ta chok stami lang bang jun pik nang ji lalo plotang te litu mesen po nasipini alamar chan kaselam ke nili dak sere picture po puthada lamar jan long le chitong thulu nang kadugo bit adu bithak ni kardo